Kombona Zanyarin Azad Sistema Hundiri Nav Kombona Zanyarin Azad Danasin Komboneke ronakbiriye ne siyasiye Hawl dide Zanyarin Azad bicivine Ona Rawşenbîr û Afrînerê Desilatê dewletê an partiyê Di çerçoveya nêrîneke yekîtiyê xastekên wan pêktîne û hewayeke afrînerî cîgir dadmezrîne ji bo berdewamkirina afrîneriya wan û pêkanîna taybetmendî û cudabûna wan ji bilî her kesî û berhemên wan radikîne û weşan dike dûrî fişar û destwerdana desilatê û saziyên wêna yên ku dibêjin ew serbixwe ji bo afirandina hewayên ji pêguhertina rewşenbîrî zanyarî di navbera afrîneran yên ku neketibûn di werîs kaşkirin û konên desilatê çi desilata dewletê yan partiyê. Zanyar li gorî têgihê yê ku li ser hatiye lehevkirin li vir li xwe digere çi hunermendekî an hunermendekê, ramyarekî an ramyarekê, wêjevanekî an wêjevanekê, rêkarekî an rêkarekê, di warê zanista mirovî, afrînerî an teknîkî û hunerî di hemî awayên wê de dixebite. Dîtin Kombona di wêjeyê xwe de ji ramanên yên ku hatin di pirtûka evîn hebûne û hebûn zanîne de ji nivîskarê Kurd rê berhebûn birê dikeve. Yê li ser vê ramanê ramiya û bang li vejînbûna komkara hişmendî û yekîtiya zanyaran kiribû ji bo pêkanîna pêguhertina zanyarî û cîgirkirina peywendiyên hevbeş di navbera hemî afrîneran. Li gel wê kombona xwe dibîne dirêjeyekê ji ked û gorîdana zanyaran çi jin û mêr yên Kuldanê nepejirandin û bihayê helwestên xwe dabûn li hember dadgeha peygeriyê bi derbasbûna dîrokê. Mîna Sokrat, lawê Muqeffa, lawê Ruşd, Galîlo, Nikolas, lawê Allah el-Marrî, Nawal Sadawî, hinne artên Ehmedê Xanê û derbas dibe be Mihemed Şêx û Cîgerxwîn Cîna Emînî û ji bilî wan yên ku jiyana xwe ji dest dabûn. An îşkence bûn li ser destê dijminên xwe an birêxistinê yên ji wan cuda bûn û bihayê helwestên xwe bi encamê vê yekê dabûn. Navenda Kombona ya Bîngehîn Navend li bajarê Düsseldorfa Almanî li eyaleta Bakurê Rheynê dikeve û slogana Kombona nîşana mirovekî çengên xwe ber vejûrva radike. Bi rengê şînê vekirî nîşanayên din bi gelek rengan diyar dibe. Mîna sor, zer, kesk, guliya vekirî, şîrîkiya tarî û ev nîşana bi nema vebûnê ye û kirina cudabûnê ji bo piştrastkirina ku zanyar pirin, ango raberî û berketîbûnin. Ji wêje û zanist û huneran binê kes navê zanyar e bi zimanê Kurdî û binê wê jî navê Kombona Zanyarên Azad bi her du zimanan Erebî û Kurdî. Mîna nîşanekê ye ji cemawerê armancbûyî. Armancên Kombonê Komkirina zanyaran li ser heman cudahiyên wan di komkareke hişmendî afrînerî hêzê wan piştras dike û berdewambûna bandorkirin û bandoribûna wanî pêguhertî li gel hevdû ji bo pêkanîna karên hevbeş ji mirovê afrîner re bergiriyê wî ya hundirî hestbûna wî bi hêzê ve pêktîne. Li gel wê bi hevserê xwe re ji afrîneran di rûbirûbûna rewşenbîrê desilatdarê radiweste û eşkerekirina ev hevpeymanê bi guman di nav wan de û ew berdewamkirineke ji wê hevpeymana dîrokî a armanca wê reşe pêşkirina afirandinê û valakirina wê ji nebarok û nîşanên wê yên dûr ve. Piştraskirina li ser pêwîstiya vejînbûna netewa hişmendî a balatir ji wan peywendiyên kevneşopî mîna peywendiya xwîn, ziman, werdîgariyê biriya bicîkirina têgehekî rûnî dide li ser hemdestî û hevjînbûna di navbera hemî afrîneran. Ji derbeyî neştecîbûna wanî erdîgarî ji bo wêzmekariya civakê li ser bêngeha ku bandoribûna çi deverekê li heyînê ango
گفک لسر کلک و جیهان تبیا پیکانینا چه پیدوی جبو وشاند کرنا برهم و خبات همی اندام کومبونه بیکسانی و هر وها نافدار کرنا هنرمند بریا بلاف کرنا رابری و برهم وی یان وی و کار لسر دیتنا پیوگهن یم برین وی کاربن نامه خا ین افرینری لجواک بهمی دستک و رین گنجو و بوشینن بناماین کومبونه یک جهر زانیارکی را همی ماف هیا کو نیرین و رامان خواه اشکره بکه ببند دو هر زانیارکی هیزو دریجیه که جهفسری خواه یه زانیار را و جیه بحثی نوی یا درونیه لگل و همی دخبتن لسر جنابرنا هستن زکیشیه و گرتن هویا نروشتی تا نپنی آن اشکره دناو وانده در نکوه برنگه کی کو هسکرن و دوستانی دناو وانده همی بهیله سسه زانیار تیکلی آخا بسیاست و آلوزی نوه ناینن تنه آرمانجا کمبونه بردوانبونا افراندنه جبو کارگوزاری آجواکه به گرانتیا پارستنا افرینر و افراندنه و شاندناوه به همی ریان پیام هر زنیارکی آن زنیارکی دنابا کمبونه ده تیواته کو او اریدکه لسر نوارو کاوه سیستمه ارمانج به ناماین وی دجیان کریار و هلوست مخده به جهدکه هر وها لگل همی زنیاران هول دده جبو فان رامانم بلاب بکه بریان ازیکرنا کسی کو دوان دا خواستکه که خورد بینه کو تبلی و کمبونه ببن مرجن تبلیغونا کمبونه هر افرینرکی افرینرکی افراندن آوی پشتراست بو و نه به پارتیه کی سیاسی و گریدای آنوه که اندام به تو سازیه که بسر پارتیه که و بسر پشتراست پیکانی ناوی جه توانکی آن کریارکی بگومان باندور و خواه نینی لسر اندام کمبونه دکه باوره به تشت هاتی ده سیستما هندری و لسر بلاف کرنا رامان نوی دخبته و نیزی کرنا همی افرینران لکمبونه داوی کرنا اندامتیه تبلیغون الپارتیا کی سیاسی آن سازیه که روشنبیری بسروه پارتیا که آن رژیمه که سیاسی ما فجیچه اندامی کو خواهش کمبونه بکشینه بخواسته که نویسکی دیار دکه تیدا سدمین بکشاندنه مرن آن هابونا نقاشیه که دبه آستنگ لپیش اندام کو خبات خواد هندره کمبونه دا بردوام بکه ما فجه دا مزری نرن کمبونه کو چه اندامه چه کمبونه درخینن اگر لسر وان بن پیکرنان پشت راست بون بدکاری آبا مبست چه اندامه ده هندره کمبونه ده بکار آنینا کمبونه جه ارمان جن تایبت و آن پیکانینا بدکاری دواره تککس آن سازی آن کوملین روشنبیری بناو کمبونه پیکانینا اندامان جه توانکی را آن بریارکی دجی روشتن گشتی اندیزار خستنی پیک تیجه کوما دامزرینر اندامین ریوبر اندام کوما دامزرینر سیستما کار کمبونه داتینه و لسر نویساندنا سیستما هندری دسکنه و سر راست کرنا بندنوی لگوری پیوستیه و هر وها دانینا برنامه‌ین چالاکیین روشنبیری رونشتن پیشنگه آهنگین هنری کارگه کار سیران و حساندنه هر وها آماده کرنا کنفرانس سالانه و فستیوال دمسالی آن مهانه اندام ریوبر به پیوندی به کوما دمزرینر تکیلی به همی اندامان را داتینن و هر وها نیزی کرنا اندام نو و بلاف کرنا به نماین کمبونه
و هروها بردانا دست پیش خیری و پیشنیاران لسر کوما دمزرینر جبو گوتو پیشکرنا وان و رندکرنا کار گشتی آکم بونه و جناب برنا همی کیمانی و کلم تا نمینن و سیده نبن. اندام بجداری ها ده همی چالاکین روشنبیری بردوام دکه با آوایکی هرتمی و هبونا ها پشتراز دکه لمیدانا کمبونه بقاسی جیته